Baya kulungulu, baya kulungulu, baya athanda. Kunjalo usho njalo umhlabaleli lapha insizwa le bengaphosisi uthokozana umfokashangase ushake ihlabalelo esinomiyalezo ngendlela esimanga kuyihlabalelo zamaNazaretha ihlabalelo 199 sithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana abasoze baxabana ngoba ukuxabana akukho ezulwini phome bexabana ngabe bafunze bani njengoba sisho ke sithi ke uhlelo itende lomcimbi ingosi ihlabalelo zamaNazaretha njalo nje megama nxahora lesikhombisa usuke sekhona uNodange bathi inhlobo shaneke le ethele ubusika nehlobo usuke sekhona ezosiphakela madoda indaba ezinkulu indaba ebeyifihliwe indaba ebeshushumbisiwe usekhona ke kusebusuku madoda jokwazi lensizwa ke ibe busy sebenza imisebenzi eminingi kathi gijima lapha igijimela umnyango umnyango wezemfundo ngoba phela ikubambe konke dokotela Macingwane baba sesiphakathi Macingwane sikhuluma nabalaleli bokhozi FM sikhuluma namaNazaretha akuzela umhlaba wonke yebo sikhuluma namakholwa yebo sikhuluma nabangalibeki enkonzweni abakholwa ngenhliziyo abakholwa ngemphefumulo sithi cha into akebekela amazolo njengoba sesunje ngalesi sikhathi sithi ngesabatha ekseni abalaleli uhlelo ngoba sizobeka ingaca sizokhipha iqhina embizeni ukuthi inkolo isuka ekhona nezinkolo ezikhona isukaphi elisiyenza kahle kuyinyanga emagugu kuyinyanga yeHeritage la sithi khona kahle kahle sibheka yonke into ethinta thina nje njengabantu emhlabeni eAfrika ngoba phela iHeritage inanoma yini ethi mayibheka bese bayigugu kuwena so nenkolo siyayibheka ukuthi kahle kahle isukaphi njengoba isila manje inkolo uqobola igugu kwayona ngoba isiqalo nesiphetho sempilo yomuntu yebo ngoba igcineni sonke sizohamba kulomhlaba siyobona umvele kuqala siyobona omkhulu kakhulu ngale ngakho kubalekile ukuthi ke isizwe sikaphunga noMageba ama-Afrika ewonkana abanguni bonke sibathathe sibabeke ubona masithathe sibabeke sithi yize umoya ngoba umsebenzi onzima lona ofuna ukuthwalwe ngokucophelela ubanje ngokucophelela kodwa silandele umoya kaNkulunkulu ukuthi usiyalela ukuba masenzeni singenze ngokuhlanipha kwethu singenze ngokuthanda kwethu asikho lapha ngoba sithanda empeleni silapha ngoba silethwe ubizwa sithunyiwe asithandi mongambuza nje hayi ayasithanda ukubala kodwa ngoba sithunyiwe ba ngakho ke sithi awuvunguze umoya wokuthula umoya wokuthandana umoya wokubambisana ngoba kahle kahle lapha siphaka ebhodweni elikhulu siphakela lapha ke isizwe sonke hayi kuphela kwaZulu Natal hayi kuphela eNingizimu Afrika eAfrika umhlaba wonke jikelele kodwa masikhuluma ngalezi indaba kwenzeke singakhulumi ngaAfricology bese uhamba uzobheka indaba ezithinta lapha amathonga sihambe uthinteni indaba lapha Abantwana mina ngikhuluma ngeAfricology awukwazi ukushiya iEgyptology habo awukwazi ukushiya iKemet ngoba phela umsana wethu lapho siqhamuka khona ayi kodwa sibambe lapha sithi abasilandele ngomningi babo baphele nabanye futhi indaba inkulu isokhosini FM ngithanda kodwa masekuphala abantu khona insizwe umsuthu lapha nithi indaba kaShembe ngiyirada kakhulu beka indlebe kusebe konakele 7:30 ingosi elasithi khona ihlalelo zamaNazaretha kodwa uhlelo luqala ngo5 kuya ku6 sithathamia kanti noma kanjani ngo7 izobe sikhona ke kumbe uhlelo lihambe kuze kushaya lapha ke u8 o'clock ngale ka8 o'clock ukhona dokotela sikhuluma ngendaba ethinta abantwana lapha ke ukuzalwa komntwana besithola ukuthi uzele kodwa unenkinga yokuthi isindo akusona lesi okufanele ngabe ke unaso kumbe ngithi ke isindo abanaso esijwayelekile nengathi isona esamukelekile uDr Manci uzobe khona sikhuluma indaba enjengaleyo emsakazweni eKhozi FM igama lami ngubheka uPrince uBK Mr kanti lo ize nodange Sabonga Hey